sa totokan din na share da sarap pati ko yala ken yalo yalo and ngoli sartu ngago na yan yan totoko moala en ya tulau ni bula binaka bakalib sar na siyamba ti kumain na ka binaka ni kuwa binaka bakalib na rongoda na kali ni visureti menta ngoli mai na ka biongo na wala na kaloka na ngono mebiti ko sa hoti ti ngona walu en tini na miniti maro te kisara ni siyamba ti kumain na nonta marama bula ndokai en sirubina kanikua en kay bak matal teki koiti ko na ekabiongo baka binibinaka na tiknia wongo ni rani da bak ngalal teki kenda mendo mai dambe bata da mai bewose vetala no da bi bakal nganga teki talanga en ngonan rendre en da stawati ko ngonongo bak tulung sa tiko na lamani tin kabana nanda vesana en nanda bono mai biti nitaka ni rongo binakatukan ng bio libo-libo mena yatu Hawaii. Tamaro takasari ni sama vital no tiko na nungkoy bata-bata na turanga marama dorbono ngone leo sureti en nonda yasana paturango lau ya kamaro takini tiko talaga nakenda malio na kabini ko chiu dauni ban.
au klani o kwani maramoso stalenga ia waka yo tako kwana ni rovitalo no kasi sia moti kume ngoko no no bali bola mai rewanga bikim ni sia moti kume rewanga na kabina kan sigini ko ni bula vinaka ke ni sar tiku mai au ni takani ni rongo tiku ni wako vinaka ni robi ose na marama na sigini vinaka ni ko wako politiko be Naomi na makandre na kabakali pula siya mati ko Australia pagkatal nga kina pina maraming kasni bulingati bila lamalabu siya masartik ko ko may rambulu na ken robi mama na sana baturangomba ken sana rambulu binaka medem ambulu binaka tal nga fipe bakalolomar to siya masartik mi pet pagkatal nga kina maram beseti moala nimbula binaka kim ni ken siya mati ko may na yan moala na kabinaka ni sigini ko tombulu binaka menaroi au klanir tondo siya mati ko may no program Artona ilang gas ni buli na corona roi kendo siya mati ko may nikwa kato saba kang bula sartu kaya ni baka lebu bikim do todo kasar bula binakatalanga na turang tabale ko master rongi bula binakatabale malo bula tabale na bula tabang siya mati ko mikinanggo binakabaka lebu na baka rongi ti kumay kay tau tikon ranra talan rabi tau nakabale besar no kuya kana baka rongi ti kumay na kabinakanikwa binakabale besar Tio nanomu siya mo mena kay binakanikwa ni bulu binakatikunikwa Vinaka Dr. Tercia wa vinakatuman dahil na nomni visuriti do sarava nomni programa wa di betu mendona nama waseta na vika na vendo mai toka kinongo ese ni rawa enda do ruma mai na taklaka enda live na kainda bulida menda vinakata menda wasea veira na muri kanda mai sindona kaindende na ustundondua na lotu begitu mai lau batura na sana batura ngolau kela andon kambimbi kana biasa Natalia sona nondutu sana batura itin kava kela na vikando bambimbi tekvi kanda balatani wa susu mai na koro ruanga na kana lotu na buli sai kombeka ruana ka ke sa ndabundo no mai ange ongole mai na vanua ni tauni ona senirawa ni ona ngole dal kela ruana usutu ya na vina kata mona wandre kina sena to ya bukina na no ko bamadala na karnikuwa satoto kabina vali besar Tio na nomu siya mo menikua nanraki merewanga nraki binakatunikua tau tiko wala lai na uza batang wala lai ya sambutongo e mesinga tongo na uza satoka nganggo na loma ni nongo wala kelana kambimbina garavita vena vanuenda saka divi kenam enda vengaravi sonango nanda sabia dagar tu meva kanda ndut kun valangi 24/7 ena nanda vena kata vengaravi vena kana tavi ena vanua enda kadivi kena Vena kuna vale besar Tio na nomu yalondina na vengaravi na vitambana o daka kina o kila niko nang kewasea weekenda niko na bingon ni sala so muria me ka tukul tok miani sega ningon sala raw ngon sala rendre ko saranga na ustu ni bata-batang go ni ninda merongoda lebu na beka enda ulam baleta raw kina so nang bolem baya so na rongoda tikon talno ni puer na kas oi ke makaso tabo Tio au talanga au naroni urawa talanga na beka au tatanda takatiko nakabali besar Tio na nomu siya may na ulutangani bosar nga na usutuni ni doro bewasi sibera matangani doro tikubu na bitar tarun kero matangani bakambula veira na vevekani rasyam tuk menikua au klani sona no mulitoka ni bakabuli bakataraka bakatalanga kini sona wekamu ni erwarong sarchuku mena kavingo Nakavalevu Dr. Tercia tu manda na via bambul na raramba tipayani ena nondo tu biasana baturanga itin kaba bakakina ena nungu biasana baturanga olau uma binbina kan yung bonding taki mo may tiko ena kabina kanikua bambul taltinga ni vikim ni na wekango bakandra na vikani bakabaka
Veira na wuli wati ke lana sombeka rana radio tikma wa wuli na sinu secondary. Wa wale nga mayasa semua la college yung wale na sinu secondary. Baka kina na University of the South Pacific. Dan dasar na dakak sama dia boleh ketunggu pas ngabul nambah kina nunggu dakak. Veira na nunggu tokan baka dakak na pe nuan duindui au Bingarabi Maikina, some Tokango and Lomani agriculture. Bambuletico and Kimuni, and Dua and Kabinaka and Dendai. Nakataki and Anduin doing even on the Tukin and those several to what the Tivana Lomani Tura Rekanda, Darani may be Rekina, and I Kabinaka. Nakapalip sa ratiu. Pinakabakalip sa rin. Lelip sa rangkora kung bulat ti kumain ni bola binaka na biyo kanya na naman di makarong tikmena ni Ruby talano ni Kua. May pagkana naman sa kung bulan mayaw sabi ito buta may na kurnibulo ni Abulikina. Keratan bak nga ni bakumakaltik mo ni na naman ni Koro Kornivaso kinabuno niya susumikin na chi. Naka o ia o zavutu mai na koro waturango na roi. E mea no moala e na sana waturango lau. Nongu I tumbu-tumbu. O ke lai na lewa ra ke lai koea na roko wadengu webuke e lau. O le pani singa toru. Turanga ni na roi e na yabusa wailiuliwa. E na toka wailiuliwa. Na matangali o turanga ulu e na yabusa o turanga liu. Nanogu tumbu turanga e vasu I la kiamba e na koro o waitambu. Nanogu tumbu marama tinangu e marama ni matuku. E na koro turanga o ya roi. E vasu talenga I la kiamba na koro turanga o tumbo. Awasusunga mai naroi, au sudu mai naroi, au wuli na primary school e naroi, au wuli talinga na yasa Samoala College. Namatay ni ngau na ngwale mekinesu wana 1980. Ena nungumali mai sin karora wa balata ni umbula volinga na sandra orona nungu tumbu. Bunga nanga no sabe enrolista le na koro. Awa kuni mo mai duri mbure na sinu secondary awa pasi mai mongali ACS. Gayu la komai na 1980 so ngendola na korni buli o na sinu. O manitaleta kambalata ni korni buli bo ni matintu. Na beka kede bo so liwale mandanga na ibola. Koya o mai buli kina na sinu secondary o babi nakataka na vitumbiri talinga na korni buli na kongona na sinu secondary o mai o ya tanga na fomu ono watu kuna tiko beleteni wasusu mai nungu koro o ya usa primary school nga usando tauke tu ni sto abaka mo shopkeeper tu beleta tamango tiko na na canteen na store lai Eva buria kina vea una interest na nungu ngangandre mo no taleta kana businesses o taleta kama buli gana veka waka fika. Indini ni mai vako so nungu buli na form 6 ni wapasta kwa ngando na lesson na maths. Wasa sini tu kuna nungu tumbu mo lestale bula usambese usabuta kini tu kuna bawala usabia vaka. Ia ausanga ngolen mulai nakaka ngona nakaka nikilando na ona ando tubo na Fiji 6 baba kwanda ndo ina Fiji Times ana no vita vina wili lavo banta kena lora na kena lora yo ira ko era winita kana Fiji 6 ono ngana bula no gutiko ka awakalonga tani wale interview nando na nakaka advertise ta kimena Korean embassy na 1983 wale tiko akambimbive au sanga na nongo wangarana na sau
o binakata na indona pono mo durra ni loma mo ni lebu li tak awas ni ngole manda ay fight na buli te pengele dakanga na loma ni Korean embassy mo kila na keyboard may na tin ka diwa walu sama bulu katolo me dava na tin ka diwa walu sama bulu kawalu o sanding itaki mo le PA ni ambassador kila ni na nungu sasanga mo kila na daka and I prove myself to them that I'm capable of doing anything. Na knowledge leila inge le rawang ela maya iya na nungu fail mana form 6 asini mataro vya betani wa ramatang dan lesoni awang kay lesu tali ole daka foundation through extension 10 years na nungutiko na tinembaki na nungutiko na Korean embassy may na tin kadi awal sangabul katolo kina tin kadi wadio sangabul ka ba o bauti kedi kina na nungu foundation course na tin kadi wadio sangabul ka ba solital nga kino vya wendo na scholarship may karto na ministry ni Fijian Affairs so vya ba vino nakataka no ya kesi ang ira kanda sinibuli. Buli may natin kadi wadi sa bulkawa, tin kadi wadi sa bulkaono. Na University of the South Pacific, au salak ngole sarang mole da kavanga na economics. Baleta na nungule suni kadi may na sa Samoa College na economics and accounting. Ya talaga na sino secondary au seni science student au sangkara baba tam kindoro na lesson ya ya talaga na lesson ya wale tura na university itu lu na mbaki na nongubuli yo sambul ko no sa graduate ya na nongu tubu ka au sabi na kata mo sadur na matentu waviadur na matentu ni na kata mo le diplomat baleta nyu daka mena Korean embassy for 10 years. Au mani le zuru tu na ministry ni trade and a public enterprise unit. And a tinika diwa diwa sambulu kawalu. Tinika diwa diwa sambulu kabito amay daka pulinga na University of the South Pacific. And a visa ni matani tu aku kikina na department go ni public enterprise ni ministry. Vertona People Coalition Government. Toka na ministry ni public enterprise meeting Italian I'm backing. Indona ka wabuli da may vertona turanga wekanda may Korea. You never stay in a place for more than 10 years. Na veka usama ni kaya ni nareda na nungsivi baka utositi ko na tinga namba ko sa toso. So the higher you go, the lesser the number of years. Ini namba kia usana no masa kaya nareda wale wabin binaka ni wale durundo no nando na ministry kaya ngarava na reform. Wabalangin beka we were driving corporatization, reorganization, and commercialization in Fiji. Evita na project lele wangarava soliveau. Endua na kena kaulesumay na Fiji Sleepway. Ni na kila ngona first privatization ona sinva madalkina lebara na kila. Karua ni kampanya soliviao na PEFCO na libuka na kena ngaravi na nondro Pamaus na nondro in Vapalang in a partnership in the loining processing with Bumblebee of USA. Katulu ni project na nongu reform taka na maritime. Dahil na iliw na FIMSA. Na government shipping services. Kwelo reiki na nikua na NSF. Dua tale na wai. Kwelo reiki na nikua na Water Authority of Fiji. Wakakina na ports.
na kena na pot sa rua na kena vivesau. Matai ni na vikaya vati ko na wana indo zaka kena vivesau, viso na matai tu e viso tala na policy. So sange inda tose ni liu valele inda tose mai valele inda tose ani. Yang da makapitungan on the tavi as a civil servant, you stay neutral. No matter if the government change. Mani loreki na Fiji Ports Corporation Limited. Watakana Ports Terminal Limited. Wasile ki na regulatory function quando cambito dei ports angele imbiu me merge watakana FIMSA kasandana tingona NSF. Ya bunga na project lele wa angarava ugulida sarmeki na le naka. Nimbera nyunga ingole ani no titinamba kimole general manager ni port. O amarama dondo bole wang bengaravi na ports. Sini karara na weekend to na itoke. Menda tiko maluaira na turanga me weekend tengah marama. So na hono dorong yo kenda nundu menda tunga velkuro. Sini via vayalo lele takiao. Ungarava tunga na itave. Alore te obavenaka wera na vakavaka. Via vitunandra wera vakatuna pots na ono ya. Garaviti ko na pots isuba bata na pots melo toka. Tiko kia me turne ambaki. Nimbera nyunga ingole ani onano mamule reida manda na private sector. Ko le manindia kina ni digital na yasa sabakra. Indu sarai mungkin ka ulide ke. Indu na vakavaka mena matentu. Indu no mungole ani kina kambani matentu. Indu na no mungole ani kina kambani that babalang that you have to capture the market. If you don't perform, you get out. Na kina tukunimbaka. They are outcome oriented. Sa suling anataga ndo na vula o deliver. Karua kesanga mungole ni tumba. So the staff turnover is so high. Sintukunya ni kambanda. Jabarita kaya ya wakatu ya nabar ni daga ndun menda daga tukina. Sa tukuni menda daga meva kana na casa na budi menda garava na Londina menda lakava na kena ngona lava menda lakava kin. Yang bakitulungan kaya usama ni awasureti abiaba tukuneke awasureti nando na launching ni Fiji Crop and Livestock Council alon stakin na turangan na Prime Minister arto tiko kina baleta vailavo takatiko na Fiji Crop portu na European Union erang wale mekino irna tiko mai Geneva na ilavo la kuma na European Union to the International Trade Center in Geneva. Walindambe nandua na TV lier tu ndambe ki na bulan ko arang wale mai Geneva. Indumbe kana ipamadal na uvadore kia. Tu capture kan under to attention usa recruit ngai kia musa consultant to the International Trade Center. Na nongu background ni unda udaka restructure na matentu sama ni tukuni maulire zamanda na Fiji Crop sarau ni tos na Thailand vengarave daka kina na non rangarave kina uranando tite artiko na tondaku ni tendobu balangi na non sugar ruanamba kina nongu consultant tiko nimberani usanga metora na tutu wasio menurun undultin kau ono ko setiko ngakin na ono enavi na nongu to setiko mayo ndana ka vya maretaka na indu na vano enda duruma mai mena matintu esorando tuku na kiantana lava matintu esang sotini benaka na davengaravi au na via vala suena tutuga. Okila ninda tama na lomani matentu and the sata vinaksara you can do anything. You are given the responsibility
na nungu tama ya na loma ni mainstream ni public enterprise na matentu. Mai buke ya munda betoke na nonda betoke no. Ulendi na nyudhuri tumba ulela kwa na kambani ulela kwa na Digicel kwa sini duanga owned by Dennis O'Brien at that time. I'm sure he's still the owner. Mengo and the room my eleven very sao eleven and the bulita. Yeah, no usutun don't do any like a no mungarava no muitavi. You give in all your best and don't focus on money, but focus on how you get in to learn as much as you can. Esianga nyobangara na baklaka. Ravangara iko mayo ira nanda di baklaka. Koya viena kata mo tukuna kena. Dina ninda susumena koro. Aya undo challenge tekerto na luvengo. Aya wala ko may subo may tubararabi. Kemdo na luvengo ndo sa susisuba. Nan usato sa laka na kamundo na ramata. You have to be better than me. Pagkakaya na kami baleta na nunggu laka-laka. Iyo sa toasting na nabisin kita na ubuli dalim na kabe. Ito kaya na industry ko duro mamay. Ko yang go. Ibi nakatikin na malibu na nonda bibuke. Agriculture. Indone wasele bu bambi bibi kendito na ito okay. And the totiko na every korkoro and every vanua to be kendito nangele. O sana no mamosavarita ka keso era barong timay. Ker saron menta angkara binakan ontangele. Kera veira na vego na burgura correcto que ningele de avavala de millionaires, why not Fiji? Nesa rota na tiko ngana lom ni koro. Sa ngona menda tose ni tonda ko ni koro. Angara na nondangele ko enda bakalunga tatak tukina. Veira na tamanda na tukanda ko rasaliani. Na ibur-bur ni labole weti ko nangele. Senga ni loma ni tauni. Kira ni ra waungeti ira na lubenda. That okito sa tukunati ko that farming is a career. Senga ni osa sinire dan mula kamong anu mamole titi. So this should be in the first option, eh? May bakal kuncukan na tu bakai. Doon din na ulutang bina kasarangaya. Iya, din na sarangaya. Tu bakai na titi. Sora sana no mamera rita rangeli titi. Na vikaureta. Yung geli titi ko niyo sa over 60. Sa sinilip sarana kaurawa. Tawabo ke libo nila buti como tambuya ni mo suma na tamata mera. Kaya nanu mamole tete nga kasa senyo iko menangono sampai ketul sungguh ki na pasungguh. Ya na age group ya minor tul sungguh tul sungguh. Pasungguh eva kanda ndo wele bolinga. Tawara ka tu menta sale lim sungguh sangge eva kanda kinda mai. Ono sungguh. Osintu kuna ni wirar tete tinggaran sinroka. Au biaba nanu mira te kuna ngone. While you are in your 20s, 30s, 40s, please. Anango na mo sa ati ki busulia ket kinam din. Ano mong garawa no mong gele. Hindi na saranga. Ningele na di sul-suli. Da baklo nga tikinoro ni ka chiun na ni touch ko Minisilandi. Dora kando talibia o chiun na nung rediran na pharmacy. Me bakano mutuko na mea ke rawi mera milionia na tabo na bune siang kinoken. Ni onda rediran na pharmacy Minisilandi me no dalen wil kino saval. O ir saranga na farms ko ra bakarbambulato na matinto ni Silandi. Na kuir na bakambul makau na susu sipi o ira na be matanggali karatea. Na nonra vale na nonra bunara tukina
Endaro ni kami biso tek sermet na nondarai ciwe dak mata na murai ni tikina mena nondarai de sombo na titi yang ko menda biso tak mendarai da dak belata na mata tu New Zealand ready ra dak sartu na tu titi yeah dona kaubia ba barita ke o uli na mai na gona ni to zaka reform na public enterprise na reform se restructure nindo na department mo sa ko te tu memele company me kana Airport Fiji Limited ya ndo na outcome ni reform kito valor and CAF at that time na principal ni reform go ndo na clarity of objective belete so na ministries is on a department na ngona ya o klase tiko na so na ngona go so na commercial activities tiko iloma ke o kote tumba and you form a company out of it rather than tiko na government commercial company so that they can pay dividend back to the government and the bukitalkina the public fund for social and economic infrastructure yo sange kole bikona regulatory function dona vosenda ndoroma that you cannot be a referee and a player at the same time remember let me separate the functions ko etiko so separate ko sa commercial saramo le mera commercial sarala ko vata sarababuli dimitiko vera na commercial principles so they have to differentiate social obligation from commercial obligations na lengo revete ko vekenda mai toke na bangana koma sinirani dando wasembala tambaka na no de toba no andando na no mindando sulianga na ka na commercial operation na commercialization principle senga kina na sulika free kwembeka makabya bandreta kembembale kwa kituba dorati kwa na Fiji Crop Livestock Council Roninda sulitu na kaver na famas na matai ni kana challenge mo biso takana na mindset me commercialize and professionalize me roni kila kwa na no social obligation ko sa te ru na ya kanandalo indona ya kamembaleta na pamau na no wonga na mate na sinsudu kembambale nyo sa tiko na no muru na ya kaya na no mukota sena kandondo no mukota ve ko na bias and exporter etiko tozo kana no le harvesting ni sa sena irawan ni wase na social sena kava vanua ne nondambula nondangarabi matabu vale mana ve kamera kinelabo gendo ya to mai ko me wali sabi mama nandalo ndondo no planta kamoro tandana bak sayali sanga wala ngani alingani ko etiko tanga ndona langalebu Obetu kuna ya no Hernando Zabu berea que se ran bekanando mutako. Yo oi como ona sinira bela tenda stunga na buru-buru weso na mutako tinga. Mo sate amandanga so me kana mandanga nando mutako So it's all your cost are taken care of. Sinran takap kindona ka. Kembali nyo sate te na kamembaleta no moanga. Ni matabu vale kana kana. Tiko so me kan rawirnando wermbekrando mai vago vereake sanga itiko no mitete membaleta sarano mo exports for the buyers to come and buy kembale senya fekta kana no mo commercial operation the same concept you apply when you reform organization you apply nyo sama kama sate ko mo sate ko ta kana na mindset mo biso taka more structure taka. Without doing that, sini naranyo watora taka in dua nando tite mero ni kelana duindui ni oti de bakavan business nando mo itete semu sate tunga sini dua tu no mo plan do torong vira where you want to be in 10 years time and do vavu na mera makasama so to help them set a vision. No vi kala lai seranga vaya roni vi sota kamandua na nonda mbula ne toke menda roka talinga me kata kira na wekanda kora tua buli tikenda ra roka o ira ta enda roka ye me vi sauna nonda toboni approach nonda mbula
Untuk tukuna babalang, it's like restructure, commercializing, and professionalizing farming. Iti ka bumena visaw ni mindset, Namonda bukira ngatiko, nanonda tunda kunikoro. Babalang. Dali tak saranga na domna na kena bantay kena posa na reform sa babar tak sartanga mea sa ando na visaw sa ngandre biloma ya talitek talanga na kena tukun mea mi bisaw na rai from subsistence ni sando na sa tambak takai sa baka tamat andaro ni kai may tukanda may bitamanda may weekenda that needs to change that needs to shift from subsistence to commercial wow sa totokan din na raingo mani kay badin ratan delinga go chiu na bosa na kana kanito kuno me to na dabu beriak ando na ulutang ko ando musti ko bakal biyaw balata dikito titi tal chunga me na musi ena ngonongo as a farmer already kaya bikito as a farmer nangona kito si bernitete na baka siyang sutsar nindo kawite kitu na dabu bere yake au sakan do kata-kata kiti kunyukai o ira na dabu tiko wala merasa ngama na mendo taringa non rititi so oroni kilaya u tiu na no muni tambani taka and tambani agriculture. This is a big issue, or it's an issue that is the same everywhere. O ira na farmer tikungo, how have they been dealing with ira na dabu bere tikungo? Are they just doing exactly what you're saying, meratea mesoli beira? Because from my point of view, it's unfair. Zambe kana murai. Mabinibina kambelata na nikua vakakin na council meeting. Ausamber nitu kuna ni na organization utikin wa ngara vira ke na vi farm organization itin ka vitu ko tiko vitin wa nikua. Vango ke oti jinja I como me register moro ni member ni Fiji Ginger. So itin ka vitu no farm organization wa relili tiko na ruku ni Fiji Crop Livestock Council. Na kauza ke mana baik na vitala no sasin madal sara sabalen bimbosa satu kunti me bakavada na nonra wali na lenga ni bere yake bale tongero madaniku ai tu kuna mendo berto na liu ni dona farm organization na lenga nenda report ya ni berto na official ni lawa ke stealing is still stealing, whether it's one pineapple or 4 cattle o sambuta ko chinga yang baleta ni nabakasamente ko que o butoko da ndona fanapi se ndona vesndalo na no butoto me viro rombanga ke na kanga o butoko da yo okela ya merto na gere ke norto na tampana ni lawa ke na lora ina vero ni vadori baleta sambuta kana butako tinga ke butoko da $10 ndona $1 zer ndona $1. It doesn't take away that you are still a thief. You're still stealing. Yeah. Ko ya na lenga tiko. Wira nando titi rasta batalti na lenga go. Balata ni sini wali sa nakanga kito sa tanga ni sa titi nga ni sa plan. Plan for the buyer and exporter. Plan for your social needs, for your consumption to support your livelihood, and for the income. For unforeseen circumstances so that all your costs are taken care of. Betango sa papimbita kivera na on the record keeping bet kan tu nga sini record taken don ka. Rikala le baya na non ta babuli di menta kila na planning. Kakina dona lenga talang stabitin ko na nonra sate ko nang gele sengan na burhur ni labo ni bukira merti ko bukina baba benuna ka verto na Fiji Development Bank nonra to veto kontiko na nonra to sa bukira tiko sona farmers na nonra leko labo mai sara loan mai na Fiji Development Bank ya vida na vingarab gitu vingarab tikina maka kena nito sematira kena ve makete. Itu sinili itu kuna veramente ite vavo ni sate kwenda na makete. So we train them on contract farming. Meramba kilama tanga, you don't have to be a lawyer if you're a farmer. You just have to understand the principles of contract farming. So that when you are given a contract,
Sulvindona contract etin ngana kamurit gitu babi kita kamantang habiran do tite. Sandi na bakit tayo kinapos mabiti? Era kilayan endo tal ngana lang kalibuan nandang wale menda sirovira sombu. Menda vitalan noa ena bonsa. Era kilava vinaka kinakanta via buno takatibira. Untuk itu ya ni nonton kurui waktu kena nonton pas bapa lagi korong-korong baru begitu sana kan. Oh rara yang serang biru itu kenta. Kempen paling menta bos serna kena bosa. Rawa kina nira kila nonton benda biar beli betul biru. Toto ko bakot lili pun karena babi binaka tikumai malo jina boleh binaka na siam cuk micai na boleh binaka tini matai tiri seturang apa na siam sar cuk mai Perth lili berasiam cuk mingguan orang babi binaka tak cuk menan nonton rubitalano iya klan yang lebih rombak na yau ke bukan kot mbak mena ulu tangan ni rabu bereyaki iya but we'll stay on the topic di bitalano aciu. Memperlihat na nonton bibit talon no ni kuai me baka mo na dabut tal ngai bidang na mal ni bosen ulutanga untuk kabi benituta ise solu kele mai rona linganda rona banda kena nonton baka sama mentala kala ketekenda ya ke baka misa to wongo ngana titi san ko gerto dabu dabu chung misan ko sangka do tukun ngani tota to sama sulakira nga ano mentally sih bisa nonon rumah kasar mesarka. Sangko mandiri riba asik di kuah. Salah ko mana kamu lagi titi di ruaya rontu itu kalau ulutanga. Wala mau sada bang muria matanga natulang ako titi cungko. Muria na tapi mande binakatip kinokoi. May nanongum leda buta butiko. Nalimatin uto lang na biriaki. Ka bulan na andalo ka jimbaya sana kendua. Sabi tako na makalip sara ciu. Oke, kuch kentor lista li muri ciu ke makauran yung bakasam takalis na mubuli ciu memuala. Ya sambutu na mutatandra sember na muwale may bitile mo may buli yan dita kumbao siya may buli na sino na galinding tek na sino. Tiko do na taka baka monto tanrati ko mo na laki adaw na ngono sa ngonele rakikin. Bina kaundo violita vale balatini meno koro esenindo na bunwanda malikena dasin la kitauni enda na hobin benga mole vilini wena risa barowai so ninda vilini vangwane bonoya o kilameki na vengati to compete mili bundondona ni obilika so nangonda vilini utunda sin klake de na bonoya te vilini wani manandono uzuna kanandono uzuna Sana la kwenye pale terus mobil ni meme vamos en que la que no no ya orang que la familia no bunyi ya na nambula susumekina bata kana que se muri no nana mola siwa que sea suku na bulio la kuivika o bito tomantan muka tuni bulio le mangarame na guawa na tarawau na tawa na tapa bula kami bula tali kena osakila tungana singa tambu le yuli bole singa tambu lutu tambu na le silu itu ya na singa tambu dona kana nonda rokova na lutu na vesinga. It's like it's mandatory for you to go to church on Sundays. But again, na nonton bula babu vale, na bula ni lotu and the river na nonton tumbu. Okay, na bisiang ni ola ko ebe na kuno wale mekina na city, sebe na seguro bura you'll never go wrong. Baleta na nonton foundation, ya wanda buri may babinaka. Na loman ni nonton matu vale na susu mena karaba dora wirna tumbunda tukanda wirna nonde tumbu raba buli dikenda na bika ko enda ronira watakin nonton bula kena vau sivya na nonda bambita kenda na nonda lotu do loloma do reitir na kamu kunimberda indua sebab na vedere ni bonua o toskina
Dona vosa na kena tukutuku ni wa moala do tamagu do veuri takaviao. Ainda ni sama itakali na runo do ten katul ondo na numiti kuna na vosa. Tiu ni sa tostiko na numiti ko sa vadava na dedera ni vono toskina meo tiu tiko nga. Kuni tobele mo kirkirimbeka wiki toba moala na kirkirimbeka ni salang ka baka na tamba mo nyo sa wiliki ko mundo na ka. Remain humble. Okila ni babu buli binaka ya menta ba torber na lubenda. Mungkin ako na sa dato sa baki sa baka ndan do mbidiro na tikira. Babu ni binaka kina na nung kumekti ko na Fiji crop. Mo may bingarabi. Beira nando tete. Mira rangandre vandina tu na buke kuarati ko na nonda be korokoro na nonda tu sana tin kama na nonda sirovira sombu mentari na nonda lenga mo santava na nonda lenga mo tukuna beira. This is the way forward. It's never too late to start. Ondo challenge takira ondo tukuna where you wanna be in 10 years time. We kono watu ngango nomtu, so vina kata na dota na rirai, waritak bertona lubim. Wakara sini vieti kumena korna wana rabela tumita unimbele tara sini reida wira nanti kumena koro. You can survive, you can support your livelihood from the resources that you have, from the land. Kilana babu bulivaya menda kota sumbudalani vira na Wekanda rangandre vatuna vebuke, and every day you learn new things. Nanu manyong ole sombu vera na tikumera, oya wisinga nga uli dali unaka. Indo talanga naka obia barentaka. Nanon sa tostung anda nanu manonon rivaru ni tete orna tukanda tamandai na the traditional way of farming. Sianga menda maroro benaksar. Oya undo bia nanu mi no tumbu turang kena ni turang ando te ubi. Ekila keda na ni ubi. No ko sa sindo gitu ekila se vandin di takara na ubi. It's a knowledge. It's not captured. Asini vai vola taki lebu naka rakela turna tamandor na tukanda. Nanu maya ando na bonua mendangarona me vai vola taki na varau na farming techniques. Na korando vakavatu menangase. Kwa vivi sawela kongo na braki climate change kwenda kuna vavangangi na climate farming practice, smart farming practice. Okwa may complementa ka wala nga na traditional way of farming. Perkersaran me na marroe naka da tukuna verna luvanda verna makumbunda. Na me pasta kiti ko na ito ni tete se na vika membaleta na nondete me na kuningule da me vai bola tak indom be kana ava langita na capitalization experience that you have to put into records ko ya lengatiko me na karuni dena da me na nda sasin klanda na tena ubi Diana saranga ya na veka usarabati kwa na ngongoliti kwa na vesiviti sono na lulu na lungo ni ndore isa na numa wala ameti ke otamago metu kuna kele mai na ve matangali ubi sindo vekito a recorta kana na ve matangali ubi ando tetu okela nyo moala ikela ya na rando te ubi kera tete kuna turanga mena tikutala non rolong ni ubi o wambo tenangongo keno wale na korro na torongiran tabele ngora saran tukuna yo no ubi dabongo kila ya andona kaubia bambitaka na nondang karona na nondai baroni tete para pastar na weekend daur na tamando kakinor na tukang dar sandiana nandangaro na mena kuniali di no tali taksarga na kau tukuna meya na kena baki bola taki se me katoni so na keni tukutuko roni kana ibiti na sano lau matiki rotuma au se rede nindo se nakavali bu na bisi te uvi
Angin dole ki ko mai na ubi me mai wakarauta ki tamba mai soni tamba au revirtu tikum peka na turang mai dia na non rada ka tikum na BCB totokan din ai biba ko ngeti na tikina ya oni bana no tikina na turang tamamuni na kilabi na toko na ya kede ni bimba tangali ubi ken ban bar to tabali me moala ele wirto serto na kilachum peka na ya ni ubi kede ngotiu Merto na liluri mandar tu steu bitik sertu satin talong apa tenanggon. Sedih sarangnya balet ni na yang gona pakasa totole da sa kan vital no tungan na vital no yang gon oro di kacu na vital no yang gon salah tu sa rong tu kan milion sa milion di kan tahu milion yo lawan lebih puno kan milion au sa gorong-gorong tu ngatu ni atau butik bu matanganan raus ya undolu sa milion ngai satu token di interi dan na ya lo itu rumit kenda maia kenga ingela ko tali mengo na te ubi mendalista le na karandu dia tu na tukando mai manda sana to token din batoro ni kaya ciu orto na kanda na tong na ubi export exarchuk na kito chukumi ni okalandia na ubi kere ke mai bole chukumi na bisto mai okalandia ko kere chukumi tong do man tanong ba man tikine rotol bet ngani kito export ke ubi mai na musik ke mo Babinuna kembali na bula sawit ya. Kita sami itu ya betul Indonesia sama na ubi Farmers Association. Ya nabuna sarana kena to ya. Ersango limekina saati ko na presidente tiko office bearers. Saati ko bungo mesa bangaraya nyur nando ubi. Matay man nga may kilara o sa tipo so na ubi lokalok so na bunongo ko so talian na din ubi dela wala ko sa asya babinuna kanyor to na kamgo na baturang dia to vai varti ko bakal nito ko na nabiyang baki na BCB ubi sa may kana presidente tal tunga na indo na turangan da kilaw sireli na turangan dia kartu kana unibola Wita bitiko na lo manisong songo orto na turanga mai bua o mesake na turanga mai weriki orto na turanga na to sono turanga telebu mesini dabuta na danreke saba bino na kan santo ya bra o sakerir tu sera kir na vai volta kana ve kando te tingori dan natin nambak mengo rosol nambak mengo sa sinde kelana ata ni ubi bala tendu indu na bono indu na ata ni ubi endo tinga na ubi ko ya memba garo na bela kuniali na vitale dia tubirna tukanda tamanda ko para pesta kami vekanda ke pakanta na siningaro na sana sinira ni dakilana tapi matagali ubi sana titi mana ni ubi nasaranga go kachukumengo to chine Jaden mai Turkey mai Europe na kender to ubi mai Turkey ko sar mi Afrika da gerida ya na bolo lili boy katik mi Afrika o klatalanga mena sono bono mi South America sa lista na nonda lisu hotel sono matagali kakana ba kaungu orto mi South America orto mi Afrika orto mi tonga isa dana numir chungo na non roto na kena kadam bote na ulin bono kama na bida na mada sauti o klana tarir saranga bali bon libo na titi ni total na tuti vanila libo na karto basa na kada may tonga etiu iyo libo na titi ko verto e bono lela libo na karto rawata kento libo saranga tongele dongori na vanila etik talavi kito na songo na dana na Fiji Spice Vanilla Farmers Association na biabaritakan doon na nanto korwa turangan na itutu na san turangan telebu orto ti unan orto market ngo nangunang ko sali mananro ng dollar romada $500 to $700 a kg na dried beans later na ti vanilla nanuma na baki na mga takatunga ni na nubitumbutum betati vanilla nanto nanguna 1988, 89.
Ati na vanilla, no salita kaumekin no na bin satu kunen sa sanga na makente. Nangonongo satu kuna makete sa lelenga na vanilla beans. Kita sabi bang geti tukina, baru tikenda na marama na ti vanilla. Tina sarana. Sa totoo kasarang orto na turang marama na itame na itutu me te levo. Na norto ngomoto takatiko na te vanilla. Doon din na sindi levo ya, $500 kina bito $900 kilo. Klan ile berapa orang itu minggu. Ertondo da kabuli talangan na wikim do na nomdo tamban na chiu. Na via bulan dak minggu na rito na bulan ministry. Meu tu kuna nga na Fiji Crop Livestock Council wabala is a cabinet mandated body. Kimbembalo kito sini NGO. Yo. Kito lili wabalang we are private sector driven because we are driven by the farmers and the buyers and the agri-food processors. Tiko nito board, tiko talawar na council karabing karabi na may farm organization lili bungo merong karunir na nota daw titi. Tiko talaga kito na database. Meron walay kina kaya on daw titi ni wala masin doon no mesoni na no may register mi kito kailangan yo titi kung may kito rin televi ko ano bukin na no mulanga. To na we kanda to na ertundo karon na registration na. Kanda to wakanda to sang sutin do kuwaya na registration. Menda register man nga we da kuni baka sa matagaman da may lawon ni nang wala ni na Fiji Crops na mating tu. Menda raman nga menda wabuli di menda kila na basics. Anon da tubu ka. Anon da kila ko bakot kuntiba ni sa ti kono market sa inta kono mo contract mo ra ni kila sa ti kono mo secure contract. Anon mo bulida mo ra ni kila so ni ole sa ni tu o kila tu na ka sa ni tu kin. Kuno sa itu nggak yazan dona ka nggak izunru bana do kwendo bulbul biko. Bana kala levaya baka kina na nomu rekota kana beka kede membalata nomu titi nomu libuli ame nomu yayan titi. Tiki busaranga mai na nomu yayan titi baka kina na seedlings na ite kaya do sara na ngono libuli takina. Na nomu kila na beba beli dia beba dorber na nonta rantu titi nyuti ati ko nandalo kila ati ko dia na lekanya nandalo ya senga nyuti nga nandalo me ata ngabe miril mensa hatel ngai kia na nungu kila na nungu te terus apa beli di mero kila ni rati ko mero kila ati ko untuk bapa lagi to meet the requirements of the market. The market requirements is very important. So nakala levaya kitondo bambin ditaka rana nonda naraklanyo titi ko kila ode na lekanya na numiti sang walanganya nonda matubo vale wira rati ko New Zealand na Australia rana levanga taka na kakanoya. So dia na sarangan itu na export standards nangan revimenta ya dawati ko so you have to maintain that standard. Di na to ko sarangay bir na ni ko sabi na kati mo titi mo sana biso tak sarangan na muray me kana kawaseti ko maya you have to learn to think on a commercial level, commercial standard na be buli kede mo na tikova it comes back to basics mo kana mo tukun chungo la ko mandangali register me register taki meron ni keli chukmay na tumatakata ni titi ni go sa titi ko kena bebu ke ngoli tu ya ne ke kabi rabarang chuminggo and kena vaka na registration merong ngoli be kaibe chu itu kena neto website fclc.org.fj era ni rangwali ngana website era ni ra download tak meki ana form era ni ra satiku kena bono merwako total meki na scan takanga sera tampakan no total boni rawaku temai seramdani rakiri kitu mai ni ngole mandamai we kitu na tikinongo se betanaya ngame kitu lakan nendo na nobos ni tikin ondo mambimbita kan betani rentan bekitu ke awar naturang ni kora kitu sabi nakatikin me kitu ndo takata mata kerto na tempat kitu ke orto na provincial orto na roko
Kita untuk lurutal nga nangona ni nangona ya tukina na bosini tukina. Pero ni vande onta kikina na ken bimbi nera register. Wira na non rando titi ya. Na kambimbi betele para subsistence. Menda to soira na subsistence go mengem baklama isaramba semi commercial. You can't achieve it overnight, but you have to take them. It's a gradual change and improvement. Which ang beli subir tale, ang beli rida na visau, do boa indua sava beli kote. So hindi tiga busarang bakato kay bay kamba to kay. Iya. Toto kasaranga. Rendo din na bulibu. Anda merong din ko ba kung bulit kumengo na marama o triza turang ba cuk sarango may Western Australia tiu katal cunga moko berto may Western Australia artalangan ni berto na ubi ni tom makatalanga ki na ubi mesia andi na dagere darto na to sarto do sartok na non to rambe kan taro ni kardo daka batan beka sera yalo bata kwa konjoten bekina non to sesana dini ni to bono lele nangge tokai. Okay lah, orto itu non orto isong ya. Okay na to asang tu. Balatana the sugar sector was more a professional and very well organized. Okay na to na non sugar. Okay nga siniti ndobu. Okay zuru na isong kumbo na Fiji crop. Kaya susuman-mano. Mula katal nga mamamirejta. Nakena to yabu na Fiji crop na non to vivando nui na cabinet na runong dul katini. Ya na buna saranga merang garabi ke na wirarati ko na tondako ni sugar sena orna tindo. Susuman-mano o tiana crops na vika kerenga mga teki na nagele. May register. Go na farmer organization body. It's the apex body for Fiji. Wabinaka ni nakirikiri yang wali tu ngama merale tau yabu na no song me bakata gertu na coffee. Bakata kira na do daka bui na marama. Wabinaka talinga me form indo na no song. Bakata gertu na turmeric. Na kirikiri yang wali tu mai na ilabo etiko batana nito kukua na nito resources kito no sanga. Karon gitu rawatan. Kelanyo kenda. Dangwaleani yung dobak samanta kasati kumemir na wakasama that we are coming probably with a bag of money. Na expectation. We don't want to raise the expectation, but we are coming as a service provider to facilitate. And if it's government related, we'll take it back to the Ministry of Agriculture. If it's policy or regulation related, the government has to resolve it through the Ministry of Agriculture. Kaya kaya so na non-rangangan, ron kito, bibuki kaya na non-ramatambik ito, na may farm organization na Fiji ginger farmers. If you're a ginger farmer, na nawali na namulang or na Fiji ginger farmers, kito bibuki kaya na Fiji crop, say Fiji cocoa. Na ibuli kaya na commodity kaya sa na kakevete yeti kuna kena farm organization na rukuni Fiji Crop Livestock Council. Tiko na database kito profile takira by age. So if you are 15 to 35, you're still regarded as a youth. Over 35 as adult. Sa tiko kito na kenrituktuku. Dana kambimbingo na nonda profile takira nanto tete. Mukil lahira babinaka. You have to feel the skin of the farmers to know them. Yeah. So nanito bingara is more needs based. Esiang ni kito baka sa mataka. Nabeka ngangan rela kumera. Na training rabinakata kito dongaro na mera televi. Kaya sini kaya mai kaya sera register kaya kito sana sini kaya ani reti ko may retete ko.
Mera kuni waka samataka ni narana mai register. Balat sono no kenda vai andana no mangonda ne labulivo no te kesu no buke. No bi anda waka. Na vivu ke tu na matentu ne te tavi me ke tu ngele kereanse ke tu tukuna lese veroto na agriculture. Gona kere ngole mai wana famango. Kitundo vivu kikina, kitundo watotol taka na kena vaka na farm plants o na kabara na ndreba na farmers. Kaya kaya titi kere mo may register na Future Crop Livestock Council. Sa totoo kasaranga rin bikim ni na barong ti kumay bikim ni nandaw titi ko viva ang getindin na talno ni kwa ciu na lebo ni kanda may bulida. Rito ko nung desong na tabi lebo ang garabat ti kwa ni baka ilabot takati ko mayroon na bibo kimay na European Union datali takakina na bibo kay ngole may baka na numirit ko nandaw te ubi na coco na coffee au tali takatalaga ngorong ado na buy ena no mu wase kumaya ni arto may pamatal na maraman ni song ni maraman ni sanolawe en kena sangi tali me wa gangga tekatali na tali sanger to ka na maraman na bimbi ni klaba matal ta na maraman ni nayau o ema na bimbi ni me bala tali merna no mo me te tali na vui mero sama bata chikungo. So I think it comes all in the area of reform. So you are thinking along that process. Okay, kusana litali na bonongo. Ya, musuko listali muri me bala maya titi ni ukila ni unalai tabi me laki koma ya boy me vai me punya ki meroni raka bulbul. Totokan dina na raya. Na kere ango lesar mai virtu na ala kanda na bos ni tiki na ta konrove virtu na tiko vango I undu point. Sa ole ta na tiki nango. Artu kere na nandu tawake nandu to tiki no tawake nandu to wiwi sa bula sarasin madalan rakin beke kiase vango to kana imbe. Ketua kere amen dona song ni Dauti vui. Se oira na vakava na vui, they get byproducts ra titi ra bolitaka, ra tali ra bolitaka. Kaya amena to ya talinga mera ngaravikina na kontimbiur na marama, ra libu na marama ra tiko na ti vui. So talang naturang as na ti vui tiko. Sa totoo kasar nga rin, di ba madalang nga kinapalilea chiu na nunggu tiko bolonggoy Hawaii sa saya lital nga berto na kay Hawaii ke na kilani tali sa ronindo mbek si rona tamata sa baka saya liania endo na stoy chukung na nito taon ngo endo buka wabo kinaturang ngo na sember kina COVID lakwa buka na wasa Pacific na no laki kotumo pa na yaya ratal wilikina na isala sa redo ko na byproducts of pandanus radio saroko ni singai na nonosto radio ngami sa kelas saroko ni maramani bit lakutal chunga mabet ke undor maramani sausaw chukutal ngaike na nona maroti kirau sa taro saranga mokwe itu sana maramami nam robo no eroni ra supply maybe ya una kakena ngaite kakena ngai kome na bui rede sanga tu kono ngono kwa no laku abu kitiko sa rede ngono kwa ni sa there's a lot of demand bakatak na masi ni orto meku kalen orto wata tar chuka na masibit orto ike Hawaii ke sa single burate bui ura lakwa bu kitu na lebu ningeli tungo osaka binito tan alakolongo osana resign menu ko takak mo saliti tital mbeka nga dan ko talita kan na lebu ningeli tu kachiko na demand senga ni tiko na lingan beka rodi kaya chiwe to meet that demand. This is a really interesting discussion balati ni tiko na kilamay biti na tali but we have to start diversifying tambe kana murene tikina ya chiu iya na endo na mutuko na diversified endo talaga na matangali farming pa dakilati ko na integrated farming kuni tetunga nandalo laga manandangilang baliketa nandalo se motea sonandalo motea sona ubi tiko na tiboli so nakakanwa na manitangila ba eroni bebu ke bekan betero nimbiu maroro ibambalawe
pakerto na ti raisi mai mendoketi. Roto konorto ni tangilang borto nonroto supply ni raisi nonroto bebu bale rote ruan turlembek. Saban bimbitake na talenga veira na vangele ko itiko rani ratiri si merasang le patalanga na raisi. Ya talenga do na iti binaka menda ke kela itiko no mungele. Vetartar mai darani kitu talib kemni moniti raisi talenga. Sali buna product yang laku mai urna tiri si saron ni ramale na Fiji Development Bank ana nona meling takira ilome orto na Fiji Rice Limited kembe balwira sati ku bura sainta kana contract do ngole wako kime vonole bura denile bunangele kiara ni tekina rice birna na mikanda na toki menda makangatakan na bekasa waklunga tutekianda tukina na turang na gele. Tino sarang. Tino to. Sindundun menda ramdabua. Tino. Sekarang tino sarang ay nakau tukuna chukumayena ng gele sa andun din na sul-suli. Tali rasulit tumay na notanggasin na may makangata ko kita nangunong ko. Viva kong gitindinan na mo may biyosin kwa chiu na nonta reda na tite from a different perspective. Not only from subsistence, arangan re may bisaw. If you want to take the challenge, tos chuk na subsistence. Lako tala chuk na musaba kasamtaka if you want to go commercial, raw. Raw. Na kaya kalunga ta kinuir na tite ng unong ko chindaro ni kaya, they have got examples to look up to. Satu so bakarita kibinak siya da. Iya. Dona sinito ko na yan. Kito na nito yabutumba ka sa babalangin na principles that governs the way we operate. Dua ya to strengthen farm organization and register all members. I'm talking about the non-sugar sector, the crop and livestock. We have to provide agriculture advisory support services. We are not extension service provider for the Tikunalomani Ministry. Right. Tiko endo nando tite successful farmer kito engage the tiko as consultant. Maybe probably. Kendo to na sinito ko na tiko baka so nando tite rasando complaint value over an extension service. Kito ndo tuko na. Siniviro rauti ko na nontangangan renda sarilele burto lele lai. So sabi nakanga sa ati ko talor na may farmers kitundo ridira kay ko indu ala kami mitu kuno ya undo be babuli gana non rabamati na dalo biddle. So we start right from the day one that we plant dalo. Sena so tale na mate tiko. Sena non ratete mera shipta kanandalo me bakasra kanandalo e binakator to nando me bulbuli. Bakata ki branch trading Kana no mo determine takana wait from the day that you plant. Yara beba believe kena Hernando tite. Kito bebu kena veratona ministry in agriculture. We cannot rely totally on the extension service. We have to use our farmers as well. We can provide this technical, not technical, but advisory support. Nakena with timbangan advisory, we carry out that role to connect our farmers. We act more like a bridge between our farmers and government and stakeholders. Nondra nangandre nandong tite kito kota veira nandong mera garabkina. Kito senitaka kina na ve alalati sa na memorandum of understanding me bakana Fiji Development Bank. By security, lebu talera tikongo abakakina na ministry ni agriculture kito vela botaki tikumekina na grant babin naktikina na matentu na mikito tiko bakakina ira na ve farm organization level bakataka na PFON Pacific Island Farmers kwengaraba na ve farm organization in Pacifica. We're looking on a Chamber of Agriculture in New Caledonia that looks after the French territories. So we build, we connect, and we network. We don't rely totally on grant. Kito wanggang kartal nga veira na
do soli lava mai tonda ko se urna donors. Sang ni European Union ortona AFED, ortona CTA in Netherlands, ortona FAO. Sono program e diviti kurawela batakati na European Union. Gitu rawat talama kina bebuke. So we don't have to rely totally on government. We have to help government. We have to go out and search for funds as well. Rokin ni yazo bina non rangan resa wali kina non relanga orang tite. Tali tak saranga tuna no mapamadal tak meliu ya na the option of farming me bukan mo at kuno me ya so sa biumbek menon rata kasi sarang baka di umay, then they go for farming. Ser bimbiu buli mai, then they look for farming baka Amerika tolu chumbe ni ding se kava. Na vital ni ku baka saranga mo sa kuno mengo that farming is a career. It's a first option. Dala kau biya pamadal tak tuna ngone ni ku ni na lengo tu ni taka na lebu ni tambongonir sa turibol mengo erbangar taka tu so sa ruto lemba trawawa tu so sa turibol mai, but they doing other jobs that is not related to their degree. Talenti na nananagireta ko me lista libe na ulutang ni reform darating mo mikina to start reforming and changing our way of perceiving farming. Mesando saranga, it's a career opportunity. Ni nontangele solitumbo, it's something that is given ya lolomatik maybe can sage bonga minta kata kaya do manda nomba kasal na tikenya na lele barbaro mo chukmingo ni tumtumbo kairtal ngana tambangon. Naka ay undo boleira se undo tukuna beira na vekanda mambimbi ura natiko etondako ni korlelebu. Matai ni principle, you'll never go wrong with this principle. More lotundina. Garaba babinaka na nung kalong. Yung sanggarabi ko binaka na bayutaki ko na buku. Na bayutaki ko moray na bika wabuliti ko roni rawatan mekina nung bula. Na suliabe ko na bakasama na nabunabudi. Na beka itu meliwe na ronyo reda warai taya laltaka. You can visualize the future because you have that wisdom. You don't rely totally on knowledge, but you need the wisdom from God. Ndo talaka ndo vandu nditaka ruana kango ndo na job ndo na work. Job you are paid for. The work you have that passion. You have that passion whether you are paid or no. Na nomu passion na passion ela pamai mo lengkara no mungele. So nyo sangkara penaka na kalu ndo tuku na kala kamantame na tangilam baru ni ngole pampam pami bulan na nomu tite. Ya kita saban din nataka na so no kita mole kena rando tuku nyal taka. Ni tundo ngole talanga sasala ni tundo bukeira rando tite. Era garaba penaka. Lalutu vaya lo vendena, lotu subsava, everything will follow suit. That's principle one. If you set that principle right, sindona karanila kari. So nanito biba bulida sa walang biba bulida na tite. Lako talitinga kina na non tabuke, na non tambula vaya lo. Sera nga lapo velo tu, no longi tambunga, na no vevere, wabina penakatik na navesia. Sawa, totoko bakawoti. Nak baka lebsara tuna bosen bi baka longa ngatake o sile chubi ke mamini kuwa done tertunga na COVID-19 go COVID-19 kadiwa lele buna sar lista lina korre se sar de ngumena no rata sar lista letiti so sar baka de ngumai no rata e vida ni tala no inda ronga de chuko sa totoka din ondo sar be roti kuna be otini o rona komito toe labinia wat ke solo e roding ro mena buka and Fiji Airways
sa ro bakata tikirta leso era dengu mai mermititi talngana non rititi mai nandi totokan dine lebutu ne barte binak maya rani da bulikin vitali da bakuro da baseba da mbeka na de non de tutu ni takaka e ke bakada listal me mititi ya andoni sol kalungata e bakamera kai de listal tuk mena non tangasi lesu tale mai banga na no misul ya situ makawanga sepata buci you never go wrong with land. Satu ya sanda maklungat tekin so nangon satu nanggel lang talmi tahu ni. Sanda mi tahu ni sanda kurtal tu nila na tahu ni. Sampai ke dona penuh mentarikina biasa saya nak nakabaka senda saritaya rere kena ngona mentali banget takin na nonda gele randi kutumai nantang kasir salih. Nasarana toto ko bakawuti na nomo biwasi ni ku ay narakambibia na tubo ka na baka nga takini ngauna na nonda rede talinga na nonda tokani da kapatid si senda tiko bata and na puno enda bai tiko kina ke bakaw binakato for you to be a successful farmer, then you better spend time with other farmers who are sharing the same vision. Kambi bisar nga na nonda rai mela kapatid na nonda ulutangan ni yang lo matua kena baka nga takingon kena buku la komedake na sulema na yang lo matua sa ti korabika toto ko bakawut tuna no mo maybe wasi ni kundo tanga la kawuli de ni po na bimbi ni non relewe na isoni songo ke baka te ubi sa tuku na ubi farmers association beir na te boy sa baruti ko bungo non songo beir na sotale na jinja na bika na farmers baya bikam ni na titi konda duru yani da sema yani kunya chukutong do tiko da yalon dire men da duru yani na bisong bango ni roni buki kenda men da toskili totoko bakawut simber ni meda ban da rubital no tiko tale sona kau bina katamo sechi libna kavya wasya usana no mansabe ka bimbi ovya bivandri titunga kinaya matendenga ber nondongone erti menokoro sono na random bedi retur na waner lak menokoro so nando manyawer na tiku tahun era more privileged than them na vetu kuna vera ya wentu awa susu menokoro sini kila na tahun ya ya me tahun ya wian rolis talena ko na nongu base to ya menokoro yang boleh rekena na ngone menokoro the limit is there's no dapat tuk kunya sinin do na kandan re ke wakau bitana no tatandra se va da no no le da la ko valkina o bitatonga na tatandra ya na do na singa ona ezova ya ko tukuna na kena ustu se na kena yabu no garaba baba naksara na no mklo kwa na koti ko bole na sena tango makiko wa yuta kiko na buku sena ni buku babrubura sena knowledge it's the wisdom that we need every day watakena nonda viko witaki era na kanda rangandrevo mera buki. We are so blessed. We should be source of blessings to those who are disadvantaged. Seveira era ngandrevo mera buki sengawal ngavira kanda. Veira and vemaliwai bata. Tati vemaliwai. Kwa ya una via challenge te kira kena na ngone ena vi korni buli taundaku ni tauni mera buli wakukoa sindana kain rendre wiran dondon me yausar na bunara ko baletele na distraction and tu mena koranda kelangan na wili bola tambunga bata kena buli bata kena nanda buli na beka me vira na nanda tumbu na nanda buli tika na besinga na nanda be korkor babiti and dona kaya you have to have pride yung do maronta ka that I'm a Fijian na no identity
That is very important. Se restava na no maintain taka. That you are Fijian, you can donate to key. Talangan yo rawatan be kalip. Rawate so ratalangan in the rawatan. Yana kena ya butuh usaha marta ko tiano ya. Meku niko tikenda na bekatale so itu abulit kenda da toso malua. Dana elsar na benua eta lakova ia na nomu. Na benua itu kumakin nom tatan royo setik tengah nom tatan royo lusin kalau naga tau na sinada was sampai kibas bulu na baking kono kuparlaka. I started work when I was 19 years old. 19 or maybe 40 years na baklang mai. Ia usa buli tu ngamba tana vingo na kede was vera na famous endo na kabuli da mekena. Sanga wala nyo la kona university. Yo exposure long you more exposed te ke kona kona rutiki nando tite o buli da mekena lupnaka. O wakasamtakalista le tiu no motuko na mea that you wanted to be a diplomat. O reda toka na mu CV ngo ni kota kaba na mu Stevie Kitty of diplomacy. O mani wakasamtaka so kenda na nondi tai baka na kawata kaba tiko na kendra malion na do tite. That's part of that diplomacy. Yeah, na no ravi for you to be the bridge from the international farmers to the Fiji government to the farmers. Yeah, so talking to even though it's not the dream that you wanted to muale but you're doing it, but in a different environment. And the tambani titi. To talking. Don't tenaka and the plantaka and don't tenna bekadi rather bekanda. Da vavin nakatukin na around in the Savengaravi tico. Mendaling at the Vengaravi, where I'm a candar and driver to Merake. Na sarangatali takabali na no mo settle nga miliya ni o sa may tuna bitambana liliwango bay tabi na reform kinabi tabi lilibu ni matintu iya na no mo lesson ni baka fika waktu kuna miliya wasang so simbaka niya kuko kina elevole ya kosonga na form 1 iya ke rawa mole ya va na tutu tu kinango kinabi tutu sawo tu kuna mai. You can do anything. Weekend. Yeah. Nothing is impossible. Where there's a will, there's a way. The sky is the limit. Baka samtakalista lebih kan mundo really new to ya memoal. Sama yang kan really new kena bekando takamu tu nungono semanele olelikin semana baciwe. Ondo wasya. Dona ka ando wasya vera do tite o ando tukon vera do tite na no na discipline in farming. Uli da me no bitum tora. Dona ka ando tukon itu tumbutum na kito songwane bet kito angone le okede. Indo tungana neto brother songon le sarano na. Do tukon ko kito ke sinira nyo yan mo reda na tambin singan na mataka. You miss the blessings of the day. It's a way to motivate us to get up when it's still dark. Yang kona ni nona tu penakata mikito luto mikito muriko na tite. Zando wale na ono les menawalo and then have breakfast. Na discipline in farming etike bu saranga mena nonda be mata bu vale. Vale kara rida na ngone ni do vai dortiko. Erna tale takam bela tera rida. Ni rau makin na ilaw na purpur ni ilaw. Kaya kararida ninda sindo tite, nangi rawata pa menda sanga si may menda kay fosta kiriti kumarando tite. Betara sinirida menda tite ya. So naman nandang biltek talen ng kasi, but it's never too late. We still can reform ourselves and move forward. Kadira saranga, it's never too late. Levo na ka urang ada menon vital no ni kono mutugon me it's wisdom versus knowledge, job versus work. They are synonyms maybe of each other. Yeah, kaya bakanda red may na ray baka as a reformed
perspektif rondu itu kan dua otak nga merawat nga masiline cukup talent dua cukup kina na lomu dina mai lomai passion will take you further take you so much further than everybody else totokan dina kaya kau saat itu balata sara kena ipakatanga dengan sara dake kaya oleh siwa sio sibi sio tali kau sara kena ipakatanga dengan people are watching. People are watching na kanon relative wakana kau tu kunongo chiwe jobs came to you didn't run for them. Wow, sa totokan din na nung mataltak maya na nung mulai tubat kirto na Fiji crop and livestock kuno tungwal may na EU na nung tungwal may ng bosya do nga nung baka matalek-lek nga o sa dursan nila mulaki consultant sa totokan din. Yo apa masalah karena reform on how you commercialize. So you commercialize not only organization but the mindset of people. Already talaga makin ninda tustoir na ona indo takina reform toso na tambuin na tamata kena new organization Iya, doon na lang ito ya, doon betasin ni reform tak yo ira korang wali merlay na na new organization. Baleta wa na sinivisu tak na mindset So the same concept, kaya antaro ni Bible rin na uno itong bulo-bulikin. And rawat na na visa. Benak bakal lebih ciu na nomo maybe usi tu bike mamini kuah sulit tu mena nomo ngauna na buku ni Fiji Crop and Livestock Council lebih na kanda bulido kanda na siya mati kumini kuah bike na do tite nito boleh monibitar tarai ni berto meronyo bakal leo form mo register me chuko kina na muni nangono nangandraba kina do na bibu kerto sana kilike munitiko berto na turanga maramasa kani bono sa kono buke lebu sa chuko rando tite na temboka na teyangona o kereke musa kumunusia maya na kanabang lewe na formu berto na tampanan ni Fiji Crop and Livestock Council bikum to talaga na bakang bikandaw o klan ni sali bucu mikandaw na teyangona sa rong tunga mibikito mikandaw chiwa milioni o klan ni sana bitar tara ngor milioni kiran bilioni ta sanga nikila iya lo rai berto mikana tete na linga ni takadak dora kaya urid sarangan nung kutong wali na koro nung se ngone lain na bimbi ni non rato baka ngataka ng gel o se red sar may berto na nung kutatali lai non ramaku tutaka na titi ya nung kumirong ato chuko na milyon ito kunuwa mo chuko pikato minaso sa mataw to ni Santa Rita tu na titi siya ka daga mirong ato wali ngango sangga mitos na kembaka na sisiben ni yang konong ko orto sirtu taka tekirtu makau ti kumai de mendonia nangoni ni kertos ta kene soya tundol sartu ngawir na titi tumai nando nangono balawo me bakana mutuko ni it's not an overnight thing you have to be doing your part binak balip saraciu ni sebenarnya ni meta ben torbitalan no tiku talam bekan na kau bewase ni sebenarnya ni sele nangon mona saka bana no baka binaka siya baka bula beran bekan na lingi ni susu may nanom ni bono bak turang memuala katal nga kini berto na no misya makimatuku na non rabisu su ni bike munici Benaka Dr. Teresa Biava benaka na nugundal ni abu nunggu tok-toka maturanga wailiuliwa na nunggu lomani koro maturanga nabi matabu vale na wakangu matabi wakani muala lebu muala lailai kaki na nunggu yani ni basu na koro maturanga roi kana be korkoro benaka na susu na linga ni virongo na romatiki na ndela na vivere ndambe da tongo na katiki na viro na nungu yani baturanga ya semuala sini ibili telanga kena yani ototoya na matavia kani kete sara rabe kukena no susu ono sini mulana mana yani vio kani na komo Vasuki na tukangu tamangu wakaki na nungu ronroyan yanu ni vasu oro na nungu itumtumbu na koro itapu kena koro batura na tumbu na no kemba
Wabinaka, Vingaravi Dere, and Vi Tokoni, Wakakina, and Vi Vandriti. The weather to my Indian and in the Sangas and the Soroma thing and a Vi Vandriti, and a Vanua and the Sotavi Rakina. Ke, Wakakina, Vanua Tiny. Where a Vayanda to Mandangama is a solid to weekend and Ambulan and Dona Singer. Rana Kanda. Vevon bimbitaka kina na nonda semata tipo na nonda viwakani. Meku ni ali. Dina nirasa ali wira na nonda tumutumbu. Nenda turumatu ana wabuli na nonda vikuwitaki. Wakamata viwakani. Wakakina. Vira era ndundunu mera kukei karatu wabuli tikianda tu. Wabulu naktikina. Na Kawakakina vera na nungi tokani. Rawuli wataki yao, kesombe vera sar te mai. Wakakina sangwala na sinu, ya sasa mwana college. Wakakina na University of the South Pacific. Wakakina ora nungi tokani waka. Ena wanua au zaka mekina. Tiku na University, na Korean Embassy. The Ministry of Public Enterprise, the Fiji Ports Corporation, Digital Fiji Limited, Kakina Fiji Crop Livestock Council, Kirna Vitamban Taleso, and the Saling at Tuni Vengara Vikina, Sangan in Balatan in the Vesomi, and Balatan on the Vinakatam and the Bukira, Noekanda and Vikambani, Rangandreva, Merabuke, Meranira Tumbu Pactanga. Se merawati kina na vikali lepo. Kwa ya uwe bandreta kina. Na puno itu kina na rangandreva na vivu kinda tosini kina. Da kuntarong na isau. Da waraka na kina isau. Na kisumi kina na turanga na kina nguna. God's time is the best time. Bengaya na una maitinya tu kina ka usi bina babina binaka. Vinaka tiko ve Gina, wakakina ni connecta kio ni vikimni. Vinaka na nangono taliongo mai viwa sikina. Kara warrongo tikina na ngone sangwal ngawir na ngone na tunda kuni korlilego. Ve irtele na nonda ngone ratiko. Na loma ni korlilego. Kakina na ranai tumbu na nonda sulete na wabuli indina na wabuli vinaka nonda ngwane senior level de koribul na ngwane na beka utamulu taktungo e buli de vale ke vitalia ni rangole vango erana listing ma inventa nonda foundations you build it already kombeka ngaya na ayabu o vinakata maitini kina na nongo waitaga na kabnikua na maitini na nongo vinakata na vandretaka na nonda lotu da lotu naksara na rakini tangara vinaka na itavi sabi kadivi kina kanda na kalo enda vanu lindui enda kadivi kina Sarare koya na wawin pinaka wakakina na sana baturanga lau. Ni rao nyume vaitaviti ko na sinikua. Wakakina na sana itin katulu rabarno timai. Satu warau meu vengaravi ke ungandrevi meu risiko ane na nonda tulia sana. Eviti. Valeu. Vinaka bakale besar tiu na nomu sulitu na nomu ngauna na kai vinaka ni kuo se sembol tunga menong poli rewanga varita kaya na yalo itu bike muni na yalo ni nomu yalo ni vengaravi na buku ni nomu vaite vitiko na Fiji Crop and Livestock Council leu saranga na kake membuli da ni kuo sangol te na bakuni ni vinaka tiu ni nando na mbaki vinaka bike muni na mbaki ngo banu ni vinaka talangana nomu ni matabu vale verto ke na nomu leoni vale bakatalanga kini verto na ngone banu ni vinaka tuyani na vingaravi ni na sautu na bekando na rawata na lomu ni mbaki ngo babi ni vinaka talanga ngo vejina bakarongo tikumai malo jina
vese mati una nuita katune na totale na kerker ke kaya rao ni una ngole beka na nomoni matin katumba ke ro ni na dola mai ke ka tutukia ni ciu naka vale besar na nomo sema mai ni kua na ndoro me vitala noa radimbi na turanga marama ni moala era sema tiku mengo na buku ni no me biwa se ni kua ni doanga na ngwana nga sustu nga me na korba turanga na roi sa me rawata tu na nomu buli ke na beka ke rawata na nomu wakali uda na kalau ke na ve susbinaka mai vale totokan dina ni bika ke na rawata na burburungo elestale na bunanga enda susmekina malo wakali besar ciu ya bera na bermai na ndoro vitala no ona tobole mona wasiatale na sir totoka me baleti moala me na saravtale na yalo me baleti moala ni me na ke mi wakata pare binaka kina na nonto vitala no endon bikem nia ciu me na wasiatale manda na sir totoka ngo naka vale bikem ni na siya matiku mai naka binaka wakali besar na siya matiku na nero vital no ke ciu doni valo mena na rongotel mena na siya totokongo mena yan totoka komoala.
sa totoka pakawati na nota sema sarchike na yan totoka moala na mbongi benaka ni kua totoka pakawati na nero mai vitalo ni kua ke chiu do ni valu na marama ni naroi moala mai lau sema tiko na nona matupu vale kina yanu o matuku pakatel ngaki na ila kemba ke na bian yanu e buta talanga koya na yanu totoya ke bata ke komo totoko pakawati na bian yanu ke ngo bikem ni na sema tiko mai oni sema bakandra ke na bubale sema mikina o chiundo ni valu sangol chuka ni kona baka binaka ni rani sile moko na nona ngone ni kwa meme biba kungeti weekend todo ko bikem ni na torbono ngone leo ni sema tiko mai levo na kanda bulida ni kwa ka ko ni alo lai da reda na beka do no miliu na beka bakayalo nang kay tarabaya ni na alo matua na nonta baka ngatak na nonta ngele ko ngani suli nga RC marro tu mena nonta ngasi menda baka ngatak na ngone ni kwa bikem ni na sema tiko melambasa do bula binaka bulbinaka Mrs. Selina Liwa bikim do na sema tiko misere ne may Western Australia abakatalang kino may Christchurch nabibuno kedo ni sema tiko mikina sa totoko pakoti na nonda may sema tiko baka biokani na sik binaka ni kwa tababi ni binaka sara nonda bulan to kai ciun daw ni valu moni kalonga tiko no marama torna gay soto tali tiko ran do ngone leka maingo nako bakaliw sa naka sa naka bakalevu sa baka mo dito kan bikim nito ko saro binaka balevu na bito kun tuk mena program mongo au sa baka mo dito kan na ngai soto tali na sika ni mataka na nonda ngandi tiko ne no bulanga na ngoli tiko mikin na turanga do sibi o Paula Linga may moala ki fulanga na sika ni mataka au sa baka mo yani ni mode mata naka chiu mata